Alright, with this message ngifuna ukukhuluma ngaphansi kwesihloko lesithi liphupho lakho nenhlupheko yakho. Why ngikhuluma ngale nto ngifuna uunderstand something. Kunebantu laba focusa etukwethe inhlupheko tabo bakhohlwe maphupho abo. Uma uyofocusa etukwethe inhlupheko yakho ukhohlwe iphupho lakho, angeke uphume kule nhlupheko lekuyo. Lokho ngifuna ukunderstand lokho. Elifini mawuneliphupho futhi uhlupheka, ifocus yakho kwamele ibe kuleli phupho lakho. And listen to me, udzinga liphupho lelingakukhipha kule nhlupheko le ukuyo. Awudzingi liphupho nje, cause kunemaphupho la ngakisinzayo. Kunebantu labadreama foolish empilweni, but wena dreamer smart. Elifini udzinga liphupho lelingakukhipha kule nhlupheko le ukuyo. Udzinga liphupho lelingakukhipha kulo mkhukhu uhlala kuwo. Awudzingi liphupho leli ungalifeza usemkhukhwini. Udzinga liphupho lelingakukhipha emkhukhwini. Into le ngifuna uyi-understand le. I think today sinebantu labanemaphupho la foolish. Sinebantu labanemaphupho ukuthi noma kungaphela 20 years but wabangana lutho elifini. Noma kungaphela 20 years still labantu laba bato wabangana something le better. So kwamele ube neliphupho leli kwati kahle ukuthi leli liyongithuthukisa. Leli litongiyenta ngibe better tomorrow. Like kunebantu abaneliphupho lokucedza isikole ukuze ba-achieve something. Liphupho lelihle lelo. Kunebantu abaneliphupho lokucala iministry. Maphupho la better lo. Kunebantu labanemaphupho okubecome ama-better leaders. Maphupho la wadzingako lawo. Awulidzingi liphupho lelitokuyenta ube nobody tomorrow. Awulidzingi liphupho lelitokuyenta ube i-bad parent tomorrow. But udzinga liphupho lelitokuyenta ube proud even nangawe mnikati. Do you know ukuthi kunebantu today labatizondako? Why? Because aba-achieve lutho. Elifini into letiningi atidzingi imali ukuze ti-achieve. But tidzinga i-focus. Tidzinga i-discipline. Tidzinga isikhathi sakho. Kwamele futhi udedicate ukuze ukhone kubona i-improvement even nakuleli phupho le wena ulidzingako. Namuhla sinebantu labafocus kakhulu e-TV. Abanandzaba nema-dreams abo, banendzaba ne-TV, banendzaba nema-stories, banendzaba nema-series. Abanendzaba nema-dreams abo. Siyeta sikhatsi la uyoba ungana lutho khona. Le TV itoba solikhona. Nelife yakhe itoba ikhona but itoba i-burden kuwe. Do you know ukuthi life yakho yaba mthwalo kuwe? I-life yakho itoba mthwalo kuwe uma ungakayi-improve. I-life yakho itoba mthwalo kuwe uma wena self ungakatimiseli early. That's why King Solomon akhulume ngetikhathi. Athi yonke into inesikhathi sayo. Thina ngesikhathi sokufunda sibukela TV. Ngesikhathi sokuthi improve sibukela TV. Ngesikhathi sokuthandaza sibukela TV. Ngesikhathi sokuthi sikhone ukuthi developer sibukela TV. Sithatha sonke isikhathi satonke izinto letibalulekile nesikhathi sokufeza amahubo ethu nesikhathi sokuriska sisifaka ku-TV. Akusirong ukubukela TV, but kwamele ube nesikhathi se-TV, ube nesikhathi sokuthi improve, ube nesikhathi se-Bible study, ube nesikhathi sokuthandaza, ube nesikhathi sokudumisa. Kwamele ube ne-balance elifini. Ungafocus entweni lekudrainako siphela. Cause TV iyas entertain. But masiye eBhayibhelini siyako-improve. Uma siyakothola ama-advice, siyakoti developer, siyakothola i-guide, noma i-guidance rather. Elifini kwamele uguidwe. Umuntu longaguidwa akaphumeleli, umuntu longaguidwa uluze direction, umuntu longaguidwa akakhoni ukuhlukanisa izinto. Akakhoni ukuthatha i-better decision. Ushayisa siphelane because awuguidwa.
awubuildwa, awukhudwa, awu-adviswa. So ngifuna u-understand kule message le ukuthi umuntu lohluphekako akumelanga athi limit. Nanoma kuhlupheka mina ngisho kuphila mati. Kuhlupheka ngisho la uthola ukuthi uhlala ku-1 room noma uhlala ku-2 room, batali bakho abasebenzi, mhlambe bazama ukuthi balethe kudla endlini, kunema-piece job nyana labawabambayo, labantu laba baphila nzima. Singwa lesinema-ration awusidli noma nini. Ungadla singwa lesinema-ration uva ngathi ubetter cause lento awukayijwayeli. Ungadla singwa lesinerama utiva ngathi rich today. Uze utive ngathi ublessed. Umuntu lohluphekako akajwayeli kudla singwa lesinerama, akajwayeli kudla singwa lesinemacansi, akajwayeli kudla singwa lesine-bacon. Why? Because lo muntu uyahlupheka. Kuhlupheka kunabela tinto letijwayelekile ebantwini laba-successful or ebantwini laba-stable. Kuhlupheka kuswela tinto letilula ukuthi titholakale. If batali bakho basebenza matima, bavuka ekuseni baye emsebentini bozamela wena kudla, uyathi usibatali bakho abanalutho. Uyathi usibatali bakho bazama ngayonke indlela ukuthi wena uthole kudla. Umuntu lonjalo uphila enhluphekweni. Yes, maybe awuhlupheki njengalabo ukuthi batali bakho vele abayi emsebentini at all. Baphila mhlambe ngemali epension for ma siblings akho lamancane kuwe njengaleto, but because inhlupheko siyathi. Inhlupheko kuswela into lelabanye abantu banayo. That's poverty. Nako angisho kuswela mhlawumbe 1 million, no, but ukuswela imali yokuthi uthenge singwa usidla sometimes. Uswela noma ngabe yini, like uyaswela, kuhlupheka sisho kuswela, timpahla takhona siyabala. That's poverty. Ngisho kuhlupheka lokunjalo. Lokuhlupheka lokho kwamele kunyake limit. Chubeka uphuphe uhlupheka. Noma uhlupheka lokudla lo usuka uthole kone, kuthathe utifide bese ufocusa etuko maphupho akho. Ngiyo into le uyidingako leyo. Ngiko lo ngifuna ube nako lokho, ngifuna understand lento njengale ukuthi elifeni dlani lokudla lokuless lo nako bese ufocusa etuko ma dreams akho ukuze uachieve elifeni. Ngifuna understand ukuthi udzinga liphupho ene udzinga liphupho lelibetter. Udzinga liphupho lelibetter. Kwamele ube neliphupho lelingakukhipha kulesimo lesikulo. Lesikuso liphupho kwamele likhiphe etuke simo sakho. Ungabi neliphupho lelikuhlalisa etuke simo. Bani neliphupho lelikhipha etuke simo. Bani neliphupho lelingatshintsha ilife yakho. Bani neliphupho lokuba i-leader, bani neliphupho lokuba i-businessman, bani neliphupho lokutshintsha simo salomnye umuntu, bani neliphupho lokwakha indlu le-better than le wena uhlala kuyo, bani neliphupho lelingakukhipha emkhukhwini. Ungabi neliphupho lelingakuhlalisa enhluphekweni. Liphupho lelinjalo li-dangerous and useless. Phupha smart. Uma kuthi uneliphupho lelingakukhipha etuke simo, khweshisa leliphupho lelo. Udzinga liphupho lelingakukhipha, hayi lelingakuhlalisa etuke simo. Bani neliphupho lelingakukhipha emkhukhwini. Bani neliphupho lelingatshintshi life yalomnye umuntu. Bani neliphupho loku-inspire, loku-motivator, loku-teacher, loku-encourager. Bani neliphupho lelibetter ukuthi uya phambili. Wafocus emaphupheni akho, i-poverty uyi-overcome. My name is Kevin. I hope this message will transform your life. Thank you so much. Bye-bye.